Cincari uglavnom poreklom iz Bitolja i regiona nekadašnje Srpske Gorice, kasnije Cincarske Korče, zajedno sa cincarima iz današnjeg Elbasana napravili su albansku naciju i Albaniju. Postoji obrazac u sredinama gde su živeli izmešano Cincari i Arbanasi na jugu današnje Albanije. Iznedrio se jedan sloj bogatih i uticajnih ljudi koji je rešio da napravi državu i naciju od parčića izmešanog stanovništva nekada srpskog, grčkog, italskog i turskog. U tome je uživao i osobitu pomoć Cincara iz Rumunije. Cincari su u Goricu stigli nakon osmanskog uništenja Moskopolja 1788. Nakon seoba iz Moskopolja naseliće se u Goricu i nazvati je Korča, jer je srpski faktor u njoj nakon seoba i fanariotskih pritisaka polako nestajao. U Bitolju će ipak Cincari napraviti svoje ekonomsko carstvo, iz koga će krenuti u završnu fazu stvaranja albanske nacije. Albanci su u tom trenutku prema tvrdnjama Ota von Bismarcka na Berlinskom kongresu 1878. samo geografski pojam i odrednica, a ne nacija. Oni u tom trenutku nemaju jedinstven govor sporazumevanja, a po direktnim izveštajima Habsburške obaveštene službe oko 1900. godine imaju više od 40 lokalnih govora čiji se govornici zapravo između sebe teško razumeju. Ali, slično je i sa Cincarima u tom trenutku, na istim prostorima. Te onda jasno da jasne granice između njih zapravo i nema. Ipak, imena i prezimena, odnosno njihove neprestane promene, jesu onaj marker Cincara koji pratimo u ovoj istrazi. Pre toga, ponovo vas pozivam da nabavite moju novu knjigu Istinita povest Srba, narudžbinom putem maila srbska@gmail.com. Vidite to sada na svojim ekranima. Pozivam vas i da postanete članovi Srbija Global kanala, jer na platformi za članove postoji puno zanimljivih emisija samo za vas, dakle samo za članove, a time pomažete i opstanak kanala Srbija Global. Kliknite na dugme Join, odnosno učlani se. Sve druge priče, sem da su Cincari suštinski stvoritelji albanske nacije i države, su samo zamagljivanje i periferija istine. Svi projekti Habsburga, Italije, Pape i drugih sila, kao što je kasniji SSSR, bili su samo bočni pokušaj geopolitičkih igara sa manjim ili većim posljedicama. Ova emisija je jedno ultimativno otkrivanje istine o porodici, na primjer, Ćirijazi u Bitolju, ali i o porodici Đuvani i ogromnom broju drugih Cincara koji su napravili sve. Jezik, škole, himnu, najvažniju štampariju, kompletnu državu, sve. Ovde stavljam značajan akcenat i značajnu ogradu da ono što je od danas od Cincara ostalo na teritoriji Albanije, Makedonije i Grčke, a da se i dalje deklarišu kao Cincari, zapravo su potomci siromašnijih stočarskih slojeva Aromuna, odnosno Cincara. Savremeni prvaci Albanije su takođe uglavnom poreklom Cincari, što je činjenica koja se često zaobilazi i prikriva. Edi Rama, dugogodišnji premijer Albanije, onda Ilir Meta, predsjednik i premijer, Pandeli Majko, u 2 navrata premijer Albanije. O njima detaljnije na samom kraju emisije. Zašto su Cincari pravili albanski, a ne sopstveni državni projekat? Iako je bila ekonomski i intelektualno veoma moćna, cincarska elita je bila svesna realnosti na terenu. Realnost im je onemogućavala stvaranje sopstvene nacionalne države. Pre svega, problem je bio u nedostatku teritorijalne kompaktnosti. Cincari su živeli rasuti u enklavama širom centralnog i južnog Balkana. Za razliku od Cincara, Arnauti, Ščipetari i islamizovana srpska plemena bila su povezana pre svega islamom i podrškom Osmanske porte. Među njima se vremenom još od 11. veka razvijao kreolski jezik sporazumevanja. Iako nastao kasnije niz veliki broj lokalnih govora, nazvan albanskim, imao je zapravo značajne dodirne tačke sa cincarskim govorom. Najpre, da odmah razjasnimo, današnji Albanci sebe ne zovu tako, već državu zovu Ščiperija, a sebe Ščiptar. Ovaj naziv potiče od narodno-latinske reči excipio, što znači onaj koga razumem, slično nazivu Sloven, onaj koji slovi govori jezikom koji razumem. Kao i budući albanski jezik. Ni cincarski u tom trenutku nije bio jedinstven na širem prostoru. Ipak, cincarski identitet bio je lociran u gradskim jezgrima, razbacan dakle po udaljenim gradovima ili vrhovima Pinda, gde su živeli stočari, dok su plemena buduće albanske nacije činila kompaktno stanovništvo na homogenoj i velikoj teritoriji. Osnova cincarskog i današnjeg albanskog je zapravo isti vulgarni dijalekatski latinski govor sa elementima grčkog, srpskog i turskog.
Cinceri nisu imali organizovane vojne formacije, niti ratničku tradiciju poput, na primjer, naoružanih albanskih plemena, koje su predstavljale ne veliku, ali ipak nekakvu postojeću vojnu silu. Suočeni sa ovim činjenicama, najpragmatičniji deo cincarske elite, posebno oni koji su živjeli na teritoriji današnje Južne Albanije i Zapadne Makedonije, dakle, doneli su odluku, stratešku, umesto da se bore za nemoguć cilj sopstvenu državu, udružit će se sa najjačim nesrpskim i negrčkim faktorom na tom prostoru, šćiptarima, šćipetarima. Procenili su da je jedini realan plan da budu uticajna hrišćanska vladajuća manjina u budućoj albanskoj dominantno muslimanskoj državi. Ipak, priča se dalje komplikuje i usložnjava. Drugi deo Cincara svoju sudbinu je vezao za fanariotski uticaj i infiltraciju u redove Carigradske patrijaršije, a preko nje u grčku naciju i državu. Često su se izjašnjavali kao Grci, ali ne bi bilo iznenađenje da se nakon nekog vremena pojave u albanskom pokretu. Treći deo, za nas možda i najzanimljiviji, ušao je u najviše redove vlasti Karađorđevićevske Srbije. Njih će odlikovati zalaganje za ekstremni srpski nacionalizam, što uviđamo kao obrazac u njihovom ponašanju. Dakle, među Srbima najveći Srbi, među Albancima najveći Albanci. O tome sam govorio u ranijim emisijama. Problem je samo u tome što je u srpskom slučaju takva politika imala katastrofalne posljedice. Njen ključni igrač postaće Nikola Pašić, Cincar, i to još pre instalacije Karađorđevića. Pošto smo ovu temu već puno puta i odavno obrađivali, a pošto je tema ove emisije pravljanje Albanije i Albanaca, napravit ćemo samo 1 minut osvrta. Pašićevo pravo prezime je zapravo Paskali, mada se u javnosti češće navodi patronim Pasku. Najverovatnije je srbizirano najpre bilo u Paskaljević, a tek kasnije ga menjaju u Pašić. Istorijski izvori svedočanstva ljudi se razlikuju o tome. Svi kasniji pokušaj Rankovićevske i Karađorđevićevske struje istoriografije u Srbiji da mu operu biografiju i prikažu njegovo srpsko poreklo, zapravo se zasnivaju na nekim anegdotama. Opet, zanimljivo je da su u srpskoj istoriji postojali ljudi koji su nosili nadimak ili deo prezimena Cincar, a da zapravo nisu bili Cincari. Ali o tom potom. Pašić je finansiran direktno iz Rusije, što je važno povezati sa ranijim interesima koje su zastupali Grko-Cincari iz Rusije, povezani sa fanariotima i idejom obnove Romejskog carstva. Tu ideju Rusija je u 19. veku podržavala do jednog momenta. Srbiju je trajno oštetila pre svih heterija, trajno društvo koje su osnovali Grci i Grko-Cincari. Heterija je zloupotrebila Karađorđa u nameri da razvaljenu i skrvarenu Srbiju uvuče u sukobe nove i sruši napore Miloša Obrenovića da stvori državu. U heteriji su bili Nikola Skufas i Etanasije Cakalov. Jedan od vođa heterije Cakalov je poticao iz Janjine, nezvanične prestonice Cincara u Grčkoj. Njegov otac je bio bogati trgovac krznom, što je bilo jedno od najkarakterističnijih zanimanja za Cincare, a Janjina je bila mesto njihove apsolutne moći. Cincari iz Janjine su u najvećoj meri odabrali fanariotsku grčku opciju integracije, a opšte je poznato da je prvi Cincar, premijer Grčke, Ioannis Koletis, pristupio pre toga heteriji. Cincar Koletis je u Grčkoj osnovao francusku stranku i u koaliciji sa ruskom strankom postao premijer 1844. i vladao 3 godine u Grčkoj. Stvaranje Albanije i albanskog jezika ne započinje Prizrenskom ligom jer je ona tada bila samo providan pokušaj Osmanlija da kreiraju naciju zarad svog opstanka na Balkanu. Stvaranje Albanije zaista počinje 1908. u Bitolju, balkanskoj prestonici Cincara, kongresom koji je imao za cilj formiranje jedinstvenog albanskog pisma i jezika. Izbor Bitolja, nezvanične prestonice Cincara na Balkanu, za mesto održavanja kongresa nije slučajan. Bili su logistička i finansijska kičma. Kao ekonomski najmoćniji sloj u gradu, Cincari su obezbedili celokupnu infrastrukturu za kongres, hotele za delegate, sale za sastanke, što je najvažnije, štampariju za objavljivanje odluka. Cincarska dijaspora iz Rumunije, Egipta i Bugarske je takođe bila jedan od finansijera albanskih patriotskih društava i štampanja knjiga i novina.
Ukupan broj stanovnika Bitolja 1908. bio je oko 50.000, broj Cincara oko 10.000, dakle činili su negde oko 20% ukupnog stanovništva grada, ali ekonomski imali su preko 90% moći. Može se opisati to kroz sledeće tačke, na primjer kontrola trgovine. Držali su gotovo svu veliku trgovinu, uvoz industrijske robe iz Beča, Pešte, Soluna, vuna, koža, žito, finansije i bankarstvo, znači glavni bankari, zelenaši i menjači novca u gradu. Prve moderne banke u regionu su često bile u njihovom vlasništvu. Zatim, posjedovali su najveći deo komercijalnih objekata, znači nekretnina na čuvenom Širok Sokaku, dućane, hanove, hotele, kafane, radionice. Dominirali su u najprofitabilnijim zanatima, poput zlatarstva, krznarstva i terzijskog zanata. Tu je glavna porodica Ćirijazi, Kirijas grčki. Ona je bila apsolutni stub stvaranja albanske nacije, pa i samog kongresa u Bitolju, gde je inače živeo relativno mali broj Arbanasa. Otac Dimitar Ćirijazi i majka Marija imali su 10 dece, 7 sinova i 3 ćerke. Po imenima bit će vam očito i njihovo poreklo. Taško, Konstadin, Đerasim, Đerđ, Naum, Kristo, Pandeli, Fanke, Sevasti i Paraskevi. Najvažnije figure su Đerđi Paraskevi, Ćirijazi. Bilo ih je 4 ukupno u albanskom pokretu. Dakle, Đerasim, Sevasti, Đerđ Ćirijazi i Paraskevi Ćirijazi. To su najbitnije ličnosti. Pošto nacije nema bez jezika i pisma, 1908. sazivaju u Bitolju kongres na kome treba učiniti sve da se pronađe zajedničko pismo i što više približe stavovi. Kongres u Bitolju iz novembra 1908. bio je prelomni trenutak u stvaranju moderne albanske nacije. Na kongresu su se jasno izvojile, da kažemo, 3 glavne struje. Ovo je veoma važno. Znači, prvu, najbolje organizovanu i ideološki najjaču grupu činilo je južno, to cincarsko krilo, sa centrom u Bitolju i Gorici Korči. Predvodili su ga delegati iz Južne Albanije i bogate dijaspore, a glavni predstavnici su bili, naravno, Ćirijazi, Kirijas, sa Đerđom Ćirijazem kao predsjednikom kongresa i sekretarkom Paraskevi. Uz njih tu je bio Mihalj Grameno. Ova grupa beskompromisno se zalagala za čisto latinično pismo, videći u njemu simbol raskida sa osmanskim i grčkim uticajem i okretanjem ka zapadu. Oni su bili motor čitavog događaja. Idemo sad na drugu grupu, takođe veoma uticajnu. To je severno katoličko krilo sa centrom u Skadru, predvođeno intelektualcima i sveštenicima poput, recimo, pesnika Đerđa Fište. Oni su isto bili za latinično pismo, ali su promovisali svoju već razvijenu verziju, takozvani baškimi alfabet. Njihov cilj je bio odupiranje islamskom uticaju i učvršćivanje veze sa Rimom i Zapadom. Treća, centralno-kosovska struja su bili muslimanski begovi i intelektualci školovani u Istanbulu, poput braće Frašeri. Oni su bili, da kažem, najviše podeljeni. Jedan deo je zagovarao arapsko pismo kao pismo Kurana, dok je umerenija frakcija predlagala nekakav kompromisni istambulski alfabet, plašeći se da će potpuno prihvatanje latinice zapravo otvoriti veliki uticaj katoličkoj crkvi. Međutim, ono što je ključno, da plemenske vođe planinskih plemena Severne Albanije, Kosova i Crne Gore, koja su u ogromnoj većini srpskog porekla, nisu imale značajnije predstavnike na ovom kongresu. Plemena poput Klimenata, Krasnića, Gašija, Bitića, Hota, Grude, Škrelja nisu učestvovala u donošenju odluka. Kongres je bio skup intelektualaca, dok je taj set planinaca bio set ratnika, rekulisan plemenskim zakonicima i oružjem. Dakle, dok su cincari i katoličko sveštenstvo osmišljavali mozak i dušu nove albanske nacije kroz jezik i pismo, Malisori, znači ti naši planinci srpskog porekla, su predstavljali njenu vojničku pesnicu, koja u toj intelektualnoj fazi stvaranja nacije nije imala nikakvu ulogu. Stoga će i njihovi severni dijalekti, dakle govori, vremenom stvoreni, usvajanjem tih šćiptarskih govora, ali sa mnogo više starih srbizama, ostati najmanje zastupljeni u svim kodifikacijama albanskog jezika. Paraskevi Ćirijazi izabrana je za sekretara jedne od ključnih komisija na Bitoljskom kongresu i aktivno je učestvovala u donošenju odluke o abecedi. Često se navodi da je upravo ona bila zadužena za vođenje zapisnika. Godine 1891. zajedno sa svojom sestrom Sevasti osnovala je prvu školu za devojke u Albaniji, u gradu, naravno, Korča, nekadašnja Srpska Gorica.
Ova institucija, poznata kao škola za devojke, bila je revolucionarna za to vreme i predstavljala je temelj modernog ženskog obrazovanja među Albancima. Nakon kongresa bila je izuzetno aktivna u osnivanju ženskih patriotskih udruženja. U Americi je 1917. počela da objavljuje časopis Jutarnja zvezda koji je bio važan glas albanske dijaspore. Međutim, sada sledi najvažnije. Veoma važna uloga Cincara pa i porodice Ćirijazi dešava se 1919. na mirovnoj konferenciji u Parizu, jer Albanija tada de facto ne postoji. Uz važnu napomenu, nju još nije priznala Amerika, koja upravo tada postaje lider svetske politike. Paraskevi Ćirijazi te 1919. bila je sekretar albanske lobističke organizacije koja se borila za opstanak ili tačnije rečeno obnovu Albanije. Albanija jeste stvorena 1912. ali je postojala samo na papiru zbog ratnih događaja. Albanija se zaista uspostavlja tek posle Prvog svetskog rata na kongresu u Lušnji 1920. a Amerika je priznaje tek 2 godine kasnije. Ali vratimo se na 19. i Pariz. Ključna albanska logistička organizacija se zove Federacija Vatra. Vatra na albanskom znači ognjište, a jasno vam je i poreklo te reči, samim time i neki koreni albanskog jezika. U organizaciji Vatra opet dominantnu ulogu igraju navodni Albanci, a zapravo Grko-Cincari. Fan Noli, pravo ime Teofan Stilijan Noli. Tu je i Kristof Loći, čiji otac se zvao, pazite sad, Vasil Risto Tomčo, a majka Anđelka Spiromitka, što je klasičan obrazac cincarske mešavine grčkog i srpskog jezičkog supstrata. Fan Noli, rođen kao Teofanis Mavromatis, dakle standardan obrazac cincara, neprekidne promene imena i prezimena od klasičnih grčkih do sličnih srpskim, da bi kasnije u albanizovanim oblicima najčešće koristili nadimke. Fan Noli postaće osnivač albanske pravoslavne crkve uz pomoć ruske crkve i monaha, a o čemu će kasnije više biti reči. Zanimljivo je i to da dokumenti govore da je kasnije uspeo da se prikaže i kao boljševik, kao pristalica Staljina. Posmrtnu posvetu mu je napisao i Enver Hodža, komunistički, staljinistički lider Albanije. A šta je sa školama? Pandeli Sotiri, Petro Nini, Toma Avrami i Nuči Nači su bili osnivači prve albanske škole, naravno u Korči. Imena i prezimena govore sama po sebi o poreklu ovih ljudi. Istorijski izvori će vam reći da se radi o Albancima. Dublje istraživanje će pokazati da zapravo potiču iz sredina pretežno naseljenim Cincarima, a sama imena i prezimena neizbežno voditi ka zaključku da su dva kreolska identiteta, cincarski i albanski, u nekim regijama zapravo bili isti identitet. Pandeli Sotiri, Petro Nini, Toma Avrami i Nuči Nači su prema istorijskim izvorima imali direktnu podršku cincarske struje iz Rumunije, iz Bukurešta, preko organizacije Drita. Škola ne bi bila otvorena da nije bilo i pomoći braće Frašeri, koji su po majci Cincari, a koji su bili uticajni u osmanskim krugovima, te su tako sprečili zabranu osnivanja. Društvo Drita je osnovano u Bukureštu 887. od strane Nikole Nake. Uz podršku rumunske vlade počeli su da izdaju novine Šćiptari koje su izlazile na albanskom i rumunskom jeziku. Primjerak ovog lista prikazao sam vam u mojoj knjizi Istinita povest Srba, a možete ga i sada vidjeti na ekranu. Društvo Drita se zalagalo za stvaranje jedinstvene albanske kulture i jedinstvene nacije. Ali ko je zapravo otac albanskog jezika? Otac albanskog jezika je Konstantin Kristoforidi, rođen kao Konstantin Nedelka, još zapisan i kao Konstantin Nelko. On je bio sin cincara Anastasa Nedelka, verovatno ranije Anastas Nelko ili Anastas Nedelko, inače trgovac srebrom. Rođen u pravoslavnoj porodici cincarskog porekla u Elbasanu, gradu na dijalekatskoj granici Gega i Toska, svoj rad je posvetio borbi protiv helenizacije, jer je pripadao onoj cincarskoj struji koja se opredelila za stvaranje albanske države. Njegov cilj je bio da dokaže da je albanski jezik zapravo star i bogat, a ne samo jedan varvarski dijalekt, govor kako su Grci smatrali. Putujući decenijama po svim albanskim zemljama, sakupio je rečnički materijal i objavio prvi veliki rečnik albanskog jezika i prvu gramatiku. Njegovo životno delo je ipak prevod Novog Zaveta, ali i psalama i drugih svetih spisa. Da bi ujedinio naciju, napravio je 2 kompletna odvojena prevoda, jedan za Gege,
na severu i drugi za Toske. Bio je prvi koji je sistematski opisao gramatička pravila albanskog jezika. Njegov rad je bio naučna osnova na kojoj su kasnije lingvisti, uključujući delegate Kongresu u Bitolju, izgradili savremeni pravopis i savremenu gramatiku albanskog jezika. A kako je osnovana albanska pravoslavna crkva uz pomoć ruske crkve? Albanci u Americi i Albaniji su godinama molili Carigrad da im dozvoli liturgiju na albanskom jeziku i da im rukopoloži albanske sveštenike i episkope, što je patrijaršija kategorički odbijala, smatrajući ih šizmaticima. Da bi uopšte mogao da služi, Fan Noli, koga smo već pomenuli, u kontekstu organizacije Vatra, Ognjište, se obratio Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Americi, gde ga je 1908. ruski arhijepiskop Platon Roždestvenski rukopoložio za sveštenika. Tada su započele prve službe i liturgije na albanskom jeziku. Druga ključna ličnost je Visarion Đuvani, rođen kao Vanđel Đuvani u sredini mešanoj Cincarima i Arbanasima. On je predvodio domaću struju, albansku tu, takozvanu, koja je na saboru u Beratu 1922. jednostrano proglasila autokefalnost, koju niko nije priznao. Da bi novoproglašena crkva dobila svog episkopa, Đuvani se obratio Rusima, ali ovog puta Ruskoj pravoslavnoj crkvi koja je nakon revolucije našla svoje utočište u Sremskim Karlovcima. Te 1925. sabor ruskih arhijereja u egzilu, predvođen mitropolitom Antonijem Hrapovickim, rukopoložio je Visariona Đuvanija za episkopa. Na tom saboru 1922. Visarion Đuvani je bio predsjednik novoformiranog Visokog crkvenog saveta albanske crkve i praktično vodio je nepriznatu crkvu. Kada ga Rusi uzdignu u episkopa 1925. on tada postaje episkop Drački, a za 4 godine postaje arhijepiskop Drača i Tirane i primas cele Albanije, dakle poglavar albanske crkve 1929. Aleksandar Đuvani, u prevodu Aleksandar Jovanović, još jedan je od Albanaca sa cincarskim poreklom, rođeni brat Vanđela Visariona Đuvanija, osnivača albanske pravoslavne crkve. Aleksandar je bio istaknuti albanski prosvetitelj, lingvista, autor udžbenika i ministar nosilac titule Učitelj naroda zbog svojih ogromnih zasluga za obrazovanje. Imena njegovih roditelja Joan i Eftimija govore o tome da oni nisu bili albanskog porekla, dok prezime Đuvani predstavlja čudan urbani izgovor imena Đovani. Radio je na ujedinjenju govornog i pisanog književnog jezika na zajedničkom književnom jeziku za ceo albanski narod. Rukovodio je izradom pravopisnih vodiča u komunističkoj Albaniji, i to dugo, i oni su imali za cilj da vode ka jedinstvenom pravopisu albanskog jezika, koji je i dalje problem. 1956. objavio je knjigu o čistoti albanskog jezika. Nakon Drugog svjetskog rata radio je kao šef odseka za lingvistiku i književnost na Institutu za nauku i bio je poslanik u Narodnoj skupštini Albanije. Teofrast Grmenji, Temistokli Grmenji, još jedan je cincar, a nacionalni heroj, ratnik i političar, opet iz Korče. Prezime nosi po selu Grmenj, njegov otac Atanas, očito cincar, promenio je prezime kada se naselio u Korču. Potom se selio u Bukurešt i tamo Temistokle, pod uticajem cincarskih organizacija, postaje vatreni pristalice albanske ideje, te se vraća u Korču. Tokom Prvog svjetskog rata, uz pomoć francuske vojske u vakuumu moći, dok je srpska vojska bila na Krfu, osnovao je autonomnu albansku republiku Korču 1916. i bio njen prvi lider. On je, dakle, prvi ostvario neku vrstu faktičke albanske državnosti u tom regionu. Braća Frašeri se smatraju jednim od osnivača nacionalnog pokreta Albanaca. Naim Sami i Abdul Frašeri bili su polucincari, odnosno cincari po majci. Iako se oni primarno identifikuju kao Albanci, ovaj podatak o majci cincarki se često pominje i ilustruje duboku isprepletenost ove dve zajednice. Jedan od najpoznatijih cincara koji su formirali albansku naciju je takozvani Azdreni. Pazite sad, što je šifrovano ime od Aleksandar Stavre Drenova. On je autor teksta albanske nacionalne himne Himni i Flamurit. Njegovo poreklo iz sela Drenove, blizu Korče, Gorice. Zatim Lazguš po Radeci. Pazi opet, pravo ime Lazar Sotir Gušo.
smatra se jednim od najvećih albanskih lirskih pesnika 20. veka. Njegovo delo je temelj moderne albanske književnosti. Prezime je opet šifrovane po Podgradecu, odakle potiče, što nam pokazuje obrazac koji cincari koriste, a veoma je čest kod Albanaca, kao što su, na primjer, Hasan Priština ili Glauk Konjufca. Ime mu je šifrovano od pravog cincarskog Lazar Sotir Gušo, Lazguš. Zatim, već smo pomenuli učesnika Bitovskog kongresa Mihalja Gramena. Pod vodstvom Čečiza Topulija on učestvuje u nekim oružanim akcijama protiv Osmanlija oko 1906. do 1908. Na samom kraju aktuelni savremeni političari i predvodnici Albanije. Edi Rama, aktuelni dugogodišnji premijer Albanije, ima direktne cincarske korene, pogotovo sa majčine strane. Njegova majka Aneta Koleka, kasnije Rama, potiče iz porodice iz sela Vuno u regionu Himare. Ovaj priobalni region Južne Albanije istorijski je poznat kao područje sa značajnim i starim cincarskim naseljima. Rama je i sam u nekoliko navrata govorio o svom složenom i mešovitom porodičnom poreklu, koje uključuje i ove cincarske korene. Zatim, Ilir Meta, bivši predsjednik i premijer Albanije, također potiče iz regiona sa dubokom cincarskom tradicijom. Rođen je u Čorovodi, u oblasti Skrapar, koja je istorijski bila jedan od centara aromunskog stočarskog stanovništva. U albanskoj javnosti i političkom životu njegovo cincarsko poreklo je, praktično možemo da kažemo, opšte poznata i široko prihvaćena činjenica koju često ističu njegovi politički protivnici. I na kraju Pandeli Majko, koji je u 2 navrata bio premijer Albanije, već svojim imenom i poreklom, odnosno prezimenom, jasno ukazuje na svoje poreklo i korene. Njegovo lično ime Pandeli tipično je pravoslavno ime i izuzetno često upravo među cincarima i tim helenizovanim pravoslavnim zajednicama. Potiče iz Đirokastre, grada koji je pored Korče i Janjine bio jedan od najvažnijih urbanih centara cincarske elite na jugu.